عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا
الهاجرة صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Untuk penampilan selanjutnya kami panggil Qori A, cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TQ 421 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Polri dengan nomor peserta TQ 422. Qori A, cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TQ 421 akan membaca surah An-Naml dimulai dari ayat 67 dan seterusnya, halaman 383. Qori A, cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TQ 421 akan membaca surah An-Naml dimulai dari ayat 67 dan seterusnya, halaman 383. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا آباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا من قبل
in قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن
di layar nyaman tahu Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Polri, cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta Videotron nyaman tahu melihat TIKI 422 untuk menempati mimbar tilawah. Selanjutnya bersiap-siap Kori A dengan nomor peserta TIKI 423. Polri, cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TIKI 4. Aman kah? Iya. Mau menghilangi garisnya ini mau dipicik rek hilangnya. Bismillah. Nah, coba lu picik nah. Nah, tapi ini merekam nih. Tapi ini merekam nih. Nah, bilanya diampihin merekamnya. Munculnya merekam. Nah, ada itu, Bang. Ini pengaturnya bedanya nih. Kalau HP kan ada juga pengaturnya nih. لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. Masih.
الملك يومئذ الحق للرحمن والكافرين عسير ويوم يعض الظالم على يديه يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا نصيرا صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Untuk penampilan terakhir kami panggil
Korea cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TG 423 untuk menempati mimbar tilawah. Korea cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TG 423 akan membaca surah Luqman dimulai dari ayat 20 dan seterusnya halaman 413. Korea cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TG 423 akan membaca surah Luqman dimulai dari ayat 20 dan seterusnya halaman 413. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تروا أن الله ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إلى
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فاستمسك بالعروة الوثقى. وإلى إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.
Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Penampilan Qori'ah dengan nomor peserta TK 423 tadi merupakan penampilan terakhir untuk malam hari ini, Selasa 9 September 2025 dari Musabaqah Tilawatil Quran cabang tilawah golongan dewasa pada MTQ Nasional ke-48 tingkat Kabupaten Banjar di Kecamatan Astambu. Kakak Rahman pergi arisan. Pulang-pulang bawa bingkisan. Wahai peserta acara yang budiman, sampai jumpa di lain kesempatan. Ading Ajijah pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa juga membeli rambutan. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.